Ako se pitate da li je i kako moguće napraviti bademovo mleko kod kuće, gledajte ovaj video do kraja jer ću vam pokazati najbrži i najjednostavniji način za pripremu zdravog i ukusnog bademovog mleka. Za pripremu 1 litra mleka treba će vam 100 g badema i oko 950 ml vode. Bademe najpre prelijte toplom vodom i ostavite da odstoje u vodi sat, dva ili još bolje preko noći. Nakon toga bit će vrlo lako da skinete ljuspice sa badema, ovako kao ja na snimku, i učinite to za čitavu količinu. Naravno, ako želite vi možete dodati i više od 100 g, ali ovo je neka moja mera koja mi daje odlične rezultate. Nakon toga bademe prebacite u secka ili blender i usitnite ih dobro u potpunosti što sitnije. Ako je potrebno, dodajte i malo vode kako bi proces mlevenja bio lakši. Nastavite sa blendanjem i dodajte preostalih 900 ml vode. Nakon toga mleko možete procediti kroz cediljku ukoliko želite. Ja ovoga puta to nisam uradila, već sam ga samo prebacila u staklenu posudu. Mleko se može čuvati u frižideru 3 do 5 dana i potrebno ga je promućkati pre svake upotrebe. Ako ti je ovaj video bio zanimljiv, lajkuj, podeli se prijateljima i subscribe se na Kutak ukusa za još zanimljivih, ukusnih i zdravih recepata.